li to sve? Problem. Moram srati o tome. Pa, imam ideju ovdje. Dopusti da te malo osvijetlim, Ja sam- zlatni dečko. Uzimam ovo. Zlatni konus ovdje da napravi slona. Sladoled. I evo ga. Savršenstvo. O, što sjaji tako jako? Ne vidim ništa. O, gdje je moj blender? O, evo ga. Da stavim malo rajčica. U redu. Sada malo limuna, brokule i sve to pomiješaj. U redu. Hej, prijatelju. Miris je ništa. Ulijevam ga u kalupe. U redu. Savršeno. Sad to trebam zamrznuti. Kako da to učinim? Bako, daj da ti pomognem. Imamo ovdje ovaj sprej za zamrzavanje. Ah, hvala ti, ti slatki maleni. U redu. Sada trebam ovu mrkvu. I trebam napraviti rupu u njoj kako bih napravio kornet za sladoled. Ah, savršeno. Idemo natočiti sladoled. Oh, kakva zdrava grickalica. I sve boje su ovdje. Izgleda kao semafor. O da, u pravu si. Ovo je strašno. U redu, ali imam savršeni sladoled od jagode. Pogledaj boju. A evo i mog zlatnog korneta. Sipam malo sladoleda u njega. Naravno, hajdemo izliti zlatni sirup. O, da. Voila. Savršenstvo. Ovo je savršeno, jer je zdravo. Hajde, šefe, morate se složiti. Pa, ovo je jednostavno ukusno. Čekaj, jesi li već gotov? U redu, imam ideju. Oslikat ću zidove čokoladom i preliti ih mlijekom. Da, ova kanta je baš prave veličine za sladoled. Dobro, sada dio s mlijekom. O, da. I malo sirupa, naravno. Sad sve pomiješajmo. Oh da, i zamrznimo sve. Savršeno. Sada je moj ogroman sladoled gotov. Tako je težak. Gotovo je, Seko. Dobar tek. Vau, kakav veliki sladoled. Zlatni kornet, sladoled je ovaj. U redu, probat ću prvo. Što je to? Rajčice? Ne slažeš Žao se mi dobro. je. Sladoled? Wow, pa, probat ću ovaj zlatni kornet, zlatna šaka. Tako ukusno. Volim jagode. U redu, da probam ovaj ogromni sladoled. Vau, baš je težak, ali nevjerojatno je ukusan. Oh, da, divovski sladoled. Pivan! Pobjedio sam? Hura! Kako je to moguće? To sam učinio sa zlatom! Sad želim malo kajgane. To je jednostavno. Požurite i skuhajte je. Naravno. Dušo, neće biti problema. Pa, krenimo s jajedom. Baci ga gore. A hvatam ga. I... Hura, imam ga. Sad ga pražimo. O, i trebaš dodati malo soli. Sipamo malo soli. O ne! Uh-oh. U redu. Ups. Previše. Malo nije velika stvar, zar ne? Maknimo sve to. Dobro, sad stavimo na tanjur i gotovo. Super. Da.
Chloe se to baš neće svidjeti. Razabijemo nekoliko jaja. Razmisli, ulij malo mlijeka i sve to izmiješaj pjenjačom. Sada ulij u tavu i poklopi poklopcem. Naravno, ne želimo da prska. Sada je vrijeme da ga već izvadimo. Super! Ohladit ćemo ga na tanjuru. Dobro, sada dodajmo malo zelenila. To je baš slatko. Sada skuhajmo malo jaja. Vrijeme je da ih izvadimo. Savršeno. Očistimo to. Savršeno kuhano jaje. Budemo pravi bilče. Sada nimišći. Nije loše, bako, ali moje jelo će biti bolje. Da, vidjet ćeš. Za početak vadim jaja. Savršeno. Sada ću ih presjeći na pola. Već sam ispržio šniclu i sada ih stavljam zajedno na jajasti burger. Polovica jajeta, šnicla, salata, rajčica, poklopiti s drugom polovicom jajeta i malo sezama na vrh. Vidiš? Savršeni jajasti burger. Opa! To je tvoj izbor. Dobar tek. Na vrijeme. Tako sam gladan. Počnemo s ovim. Izgleda čudno. O, tako su slane. Fuj, to mi se ne sviđa. Dobro, pokušajmo s ovim simpatičnim pilićima. Au. Dobro. Prilično dobro. Wow, i što je to? Burger s jajetom? Tako ukusno. Volim ga. Divno! Kuhar je definitivno pobjedio. Da, druga pobjeda je moja! Ja sam Tak sam gladan. Molim te, napravi mi rezance. U redu, draga. Znam. Mogu uzeti rezance i preliti ih kipućom vodom. Onda će ispasti super i ukusno. Što misliš, bako? Nije li to nevjerojatno? Pogledaj. Sviđa li ti se? Vrlo snalažljivo, Nancy. Volim praviti rezance vlastitim rukama. Da bih to učinila, razvaljam tijesto. I izreži svoju omiljenu slatku figuru iz toga. Medvjedića, srce ili nasmiješeno lice. Ja ću izrezati ime svog omiljenog kanala. Što misliš, šef? Bravo! To je briljantno. Onda i ja trebam pokušati smisliti originalne rezance. Neka bude lijepa, prepuna rezanaca raznih boja. Ne sumnjam da će se bebi svidjeti. Nancy, kako ti se sviđa moja ideja? Dobra je, ali ću dodat više rastopljenog sira jer ga volim. I sigurna sam da će se svidjeti i mojoj sestri. Miješanje rezanaca. Ispada stvarno cool. Zanimljiv recept. Pomiješat ću špinat, maslinovo ulje i grah sa sirom da napravim ukusni umak za rezance. Dobro, sada sve zgnječimo zajedno. Mislim da izgleda nevjerojatno. U redu, izli na tanjur. Samo pogledaj to, vrlo lijepo. Sada stavimo ime mog omiljenog kanala i ukrasimo zelenilom. Mislim da ću ukrasiti rezance škampima. Moji rezanci su gotovi. Izlijte ih na tanjur i dodajte malo škampa. Vojla, dobar tek. Hvala vam puno. Ovi rezanci mirišu ukusno. Probat ću ih s užitkom. To je super, ali nije čudo što sam ih pojeo 100 puta. Što je to? Zeleni umak? To je super. Wow, kakve prekrasne rezance.
Pitam se kakvog su okusa. Wow, u duginim bojama. Sviđa mi se. Tako je. Ukusno. Pa? Hajdemo vidjeti. Kuhar pobjeđuje. Oh, ja. Da, napokon. Pa unuko mi ozbiljno. Pozdrav, prijatelji. Bok, jesi li spreman vidjeti moje dijelo? Nacrtala sam tortu. A ti moraš skuhati. Hajde! Dobro, sve će biti gotovo. Cijela torta? Sve za tebe, draga moja. To je lako, Sandy. Izrežemo okruglu rupu točno u sredini torte. Stavimo malo čokoladne kreme. Još kreme. Želim napraviti visoku tortu. Pa, što više kreme i kolača, to bolje. Wow, što je ovo? Tko se usudio to učiniti? Stao si mi na put. O, šefe, ne bi trebao biti tako nervozan. Sav si pocrvenio. Smiri se. Uvađe, dobro. Hajde da probamo. Super, ulijevanje kreme u kalup za tortu. Ostavit ćemo sve ovako. O, nevjerojatno. Malo čokoladne glazure na vrhu. Pa, hajdemo nešto napraviti. Nisam baš najbolji kuhar, ali... Vau! Čokoladne štapiće? To su Poki štapići. Svi ih vole. Super! To je kao torta ježa s očima i ustima. Smiješna torta. Sviđa mi se. Pa, glazura s okusom Skittlesa. Jako je ukusno. Ulijevamo je u rupu u sredini torte. Lijepo. I idemo dalje. O, Maltesers. Volim ih. Tako su lijepi. Stavljam ih oko svoje torte. Wow! Baka i kuhar imaju odlične kolače. A moj kolač je tako strašan. Sandy će se sigurno uplašiti. O, trebam ideju hitno. Smislio sam nešto. Imam žohara. Počinje operacija žohar. Kako lijepo, gospođice. Bako! O, žohar! Mrzim insekte! O, riješimo ga se! Gotov si! Pa... je li otišla? O, ne! Još je živ! Uništit ću te! Kuhar Zak je uvijek pobjednik! Što se ovdje dogodilo? Oh, ne! Je li ovo za mene? Što se dogodilo? Pokušajmo što imamo. Pa, to je odvratno. Ovo, to je nered. Pa, krema je ukusna, ali kolač je grozan. Barem ovo izgleda kao kolači. Hajdemo probati komad. Wow, stvarno je ukusno. Sviđa mi se. Ova torta pobjeđuje. Da, moj plan je uspio. Mi što možeš učiniti? Pa, imam M&M's i ragbi loptu. I sve je krivo. Oh, čekaj. Čokoladica. Milka čokoladica. Super. Pustit ću je da se otopi u kipućoj vodi. Baš tako. Sada trebam malo izrezati ovu stvar i prelijati čokoladom ovu ragbi loptu. Super! Sad, da vidimo što sam dobio. Dobio sam 2 polovice lopte. Sada, hajde da stavimo M&M's unutra i zalijepimo ih zajedno. Onda samo trebam ukrasiti ovu loptu. Baš ovako. Super, volim to. Juhu! Gotovo je. A gdje je baka? Baka.
Ona još uvijek spava. Pa, nećemo je probuditi. Sad, treba će mi moj nož. Neka napravim ovu tortu u obliku slova. Sada, uzmimo Nutellu i pokrimo tortu njome. Nutelle nikad nije previše, zar ne? Super, baš tako. Sada izrežemo detalje kako bi klizaljke bile realističnije. Čak sam napravio čokoladne kotače. Pogledaj. Sjajno, zar ne? Pogledaj ovo. Kao da ga može nositi i koristiti kao pravi klizaljku. Stvarno mi se sviđa. Bako, probudi se. O, što? Ne spavam. Preli Nutellu preko brokule? Biće ukusno i zdravo. Važno je da djeca jedu povrće. Baš tako. Savršeno. Probaj. Gdje je Quentin? Ha? O! Seko, jesi spremna? Potpisni udarac ja. Oh, Sheila! Uspio sam. Cool. Bilo je fenomenalno. Toliko M&Msa. Obožavam ih. Imao si sjajnu ideju, Quentin. Oduševila me. A što su drugi napravili? Pokušajmo... Čekaj, je li to brokula? Fuj. Odvratno. Oh, pogledaj ovu klizaljku. Čekaj, je li to čokolada? Odlično. Ako su ovo pravi klizaljke, mogu se čak i voziti na njima. Pokušajmo to napraviti. Cool. Radi. Samo pogledajte. Past ću. Sheila, ne. Imamo kulinarski izazov. Što Emily želi? Mala plavuša. Vau, Imam to su Milenu kajgana sestru. jaja. Da. Oh moj, baka i kuhar bi definitivno mogli riješiti tako jednostavan zadatak. Krenimo kuhati. Pa, treba će mi jaje i idem pravo u tavu. Da ga razbijem. I još jedno jaje. Super. Sada čekamo da se skuha. A ti? Obična jaja. Ja ću napraviti žele jaja. Prvo, izrezat ću voće i bobice. Sada, malo jagoda. Savršeno. U redu. Trebat će mi kalup za jaja. Sad ja. Koristiti ljuske jajeta. Super. Izli višak i uli žele. Odmah unutra. Divno. Sada dodajmo malo voća i bobica. I to je to. Sad ću trebati svoj mali hladnjak i ubaciti jaja unutra. Pričekajmo. Pokreni tajmer. Savršeno. Pogledaj ova jaja. Savršenstvo. Wow, šefe, ovo je nevjerojatno. Oh, Miley, tvoje kajgane gore. Miley, hitno moraš to popraviti. Ne možeš poslužiti Emily kajganu takvu. Imaš li neku drugu ideju kako to popraviti? Pa, napravit ću slatka jaja od Kinder. Pospi šlag unutra i stavi žute M&M's u sredinu. Vidiš? Haha! Cool, zar ne? Bako, što si smislila? Oh, pa, napravila sam klasično pečeno jaje i razmišljala sam kako ga najbolje poslužiti. Dodajmo malo čeri rajčica i malo zelenila za međuobrok. Pogledaj, to je cvijet. Želim da Emily to proba i da joj se svidi. Au! Toliko ukusnih stvari. Počinjemo s ovim kajganom, koje su tako slatke u obliku cvijeta. Uzmimo čeri rajčicu i umočimo je u žumanjak, pa to je normalno. Da, hajdemo sada vidjeti ova čokoladna jaja. Wow, s tučenim vrhnjem. Super, idemo probati. Što?
Ukusno. Jelo. Pogledaj to. Tako je smiješno je žele. Kuharo. Ovo je ukusno. Definitivno si pobjedio dobar izbor Emily kuhara. Čestitam na pobjedi. A sada idemo. Voliš li sortirati narudžbe za kupce? Onda je ova igra za tebe. Preuzmi Multitusword, igru na App Store i Google Play i igraj s nama. Dostupna je sada. Hajdemo se zabaviti. Što Emily želi ovaj put? Pokaži mi uskoro. Želi špagete s mesnim okruglicama. Zanimljiv prijedlog, Miley. Baka kuharica. Možeš li to izvesti? Bako već ima ideju? To je sigurno. Trebam narezati kobasice na male komadiće, baš tako. Sada stavimo malo špageta u svaki komad kobasice. Baš tako. Savršeno. Sada sve stavljamo u vodu. Kibuću. Ispalo je odlično. Stavljam to na tanjur. Kako lijepo. Moja mala Emily će to obožavati. Pa, treba razlomiti špagete i staviti ih u blender. I uliti malo vode. Sad sve preoblikujemo. Uključi blender. Izvadi tijesto. Odlično. I napravite nove špagete koristeći ovaj kalup. Biće u obliku košare. Sad trebamo ispeći ove poslastice. Stavi ih u pečnicu. Ti čekaj. Opa, već sam kuhao špagete. Sada trebam kobasice. Eto ih. Ostaje još ovo zamotati. Špageti na kobasici. Samo tako? To nije pošteno. Mnogo bolje. Prebacite ga na tanjur i prelite kečapom i senfom. Upravo tako. I spreman sam. Savršeno. Vrijeme je da probudimo baku. Bože moj, Miley, bila sam pospana. Što je tamo? Moje košare su spremne. Vrijeme je da ih izvadimo i rasporedimo nadjev. Da, izgledaju sjajno. Stavi svaku košaru na tanjur, čokoladni sirup. Tako. Ovo je nevjerojatno. Tamo ostaje. To je samo da ih ukrasi Kod veselje. Jerrya. Da, Emily će to sigurno voljeti. Probaj uskoro, dušo. Dobar tek. Wow, sve izgleda nevjerojatno ukusno. Gdje bih trebao početi? Umjetnost! Pogledaj to. Izgleda kao corn dog, ali sa rezancima. Ukusno. Kobasica sa špagetima? Super! Da, sestro. Sada probajmo ovu ogrlicu od špageta i kobasica. Pa, nije tako loše. I što je to? Wow, košara puna čokoladnog sirupa. Ovo je tako ukusno. Volim to. Kuhar je pobjedio. Definitivno hoću. Pa, kuhar opet pobjeđuje. O Bože, da vidimo što će se sljedeće dogoditi.